Wemashesi sebekhiphile lo sofa oqala bayikhipha ngifuna bayikhiphe yonke uyabona indlela ozoyimisa ngayo ubonakala ukuthi lento le yenziwe uzobilicious uyakuzwa thini ime kanje it nale it no carpet mabefaka ungibelani yenza uthi ngathi ngikhuluma umphendula wena fanele ulalele mina phela na usofa awuboni ke abanofaka wewe ngilokothi angenze lutho uthola indlalifa yala ekhaya nokubanga ngifuna uhlale phansi lapha ntombazane hlala phansi ungenzi nje lutho wena hlala phansi bazokusiza ngabusile konje wena uzokwenzani wozala uthethisa nombani ngizwa thetha nje awubona ukuthi umnikezani unokubonga angathinti nokunqo abantu obeka ya mashezi yini abusofuna kanjena yini ubekwe kanje yini ucaba ukuthi kule emakhaya la benikhona nibeka izinto isitomi kanjani ngeke ngithethisa njalo beka lezinto ngendlela efanele njengoba liphuma lokho ngishela ba lokho awuboni sithatha ngasi hayi yabo uthi ngibo ya hayi kuyalunga letha domen awulethe sikhuleka sinxusa sikhuleka sibonga wena wasendulo angaze ngiphoxeke kanje empilweni yami nazi-ke nalezi nambuzane zamaphepha zigcwele laphana seyigade nje ukuthi uMaMzobe wayenza nje lento ebese zisinaphaze emaphepheni hayi besingekho nje isidingo saleyo nto leyo kodwa-ke bandla ngiyamhlonipha mina uManzimande ngalento ayenzile ukhombise nje ukuba unkosikazi waqotho uyiledi ukuthi avele akhethe ukuyithulela ayiphumela ney'ngane zakhe kuba le video engiyibonile nje mina phakathi ayingibethanga kahle manaka ivideo isima kanjani le ivideo ethunyelwa ugabisile kunokunye awuyibona ngayini ugabisile wenzeni